Hello gagayam, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. At timanan gagayam yung mga kakamakas manang biyanang, kanti original, ngakin drama iti biyag ti tao drama. Amang kabkablao kada kayo, itinaragsak nga oras kan aldaw yu amin nga awan labas. Manipod ka ni Kabsat Pabling, saan napod no anagan tintay drama itangam sakbay na, makablawa man pa ni Faye from Riyadh, Ferdinand Flor, kani Joselito Madriaga. Kastimanti ko na ni Kabsat Pabling. Dear manang biyanang, idi kapigpig saak nagagetak ngagtrabaho iti daga. Da kami iti asawak. Ket no damat gadan mi, idulin ko takayat ko tagurnong iti ado a kwarta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Mga 919, nakaluto akaon. Anyat linutom lakay. Ay, katin na po'y agdepot na pala iti asen tanay. Gawat ita. Nah, naglako tamot iti baboy iti kalman. Ayan tinaglakwan taya. Tay nakigatang iti naimas amasida. Ay da, di ka man matagbalin na barayuboy, huwanay. Iso nga awan aasinson, tibiyag mo ta barayuboy ka. Imbak-bakit mo ti kinabarayuboy mao. Ay napableng sa anak abarayuboy. Sika ati kirmot. Imot ka laklakayan. Saan apanagimot tararamidag, no di kat panaginot. Kermot ka kidi Saan ka matakastay day? Ngam idilim makaikan. Isumot ti panagbalin mo kirmot. Kahit kasano nga raw may saganaan ta ti panagbakad kan panaglakay ta no di ta aginot. Mayat no da kwartata no nakapsutan. Tapno manang dantan to daangan iti mga sikaso ka data. Narigat ti mang namnama kadag iti anak ta. Kababaeng. Nasingpet nagiti anak ta, lakay. Patya ka di na tabaybayan. Ay, basta agurnong ta. Malah mangan takit din. Agsidata iti target. Naimbag to na no, makaurnong ta ni ti ano akwarta. Taoray agbyag tantaw nakasla doon kan dunya. Ayan tay natanga day tilamisaan aya, tay suntilutwek. Awanay, inla ko kaon, tay supay ti mapaglakwaan. Anya? Nagnginat ni nating ita. Iso di ka basta mangalay ti mula ta anatang. Imbes asidaan ta, ilako takid day, tay supay may nayon iti urnong ta. Ay na, nalabos ka mo't pableng. Pati mula taan natang yemot mo pa yan. Sana panagimaot. Panaginot ter aramidag, sana panagimaot. Datanto madla adu ti mairanod bakay. Nay, nagkapwam pableng. Hindi palingkay. Ay, nakitinda ka. Ay, nasalamat. Anyat pinalingkim ngay. Ibalis mo ito yung ginatangkaw tayo nakagpulisan. Dagaangin nak ito'y badok. Anya nga ito'y ginatang mo. Na, asin mo't. Ay na, nagadong asin dito yan. Anya kamutan pableng. Puro asin ang tilinaon ti kusina ta. Unay kamutan. Kunaklan o gimatang kay tinaima sa masida. Ngam asin mo't to'y pinalingkin. Mala, mangan kayo lang nanang Ado tinaluto ngayon na po ikan masida. Ay, wen mantan masuro na kijay balay. Nakaimimot jamayaw. Awan serbina ang agbambanog kami ng agtrab-trabaho. Ilumang namot ipagbambanugan mi akwarta. Da kayo nga minti mangigam, nanang. Ay na, di na may talag ti kwarta kanya, kanak ko. Iso, ti mangigigam iti kwarta may. Apaan na ka, no, pilitak nga lain. Anya? Simmabaling arog ti ugali jamayo. Saan matakas jay iday? Ngam nagbaliw matun. Nakaimimutin. Amok ti kasta nga ugali ni tatang. Sigud ana imped. Ngam ti kunayo apati sidaan kat yemot na ay madimot ti nati kasta nanang. Kasano apumigsa kayo no asin laeng ti sidsidaan nyo? Ay, kasta nga rod ti ugali na. Iso abagbagaan nyo mamadya mayo anak ko. Wino? Pasit nga tan ti panagkabaw na dayjay nanang? Saan? Ubing pa'y mutab nagkabaw ko man.
Pati sabon kas kada shampoo di pa'y gumatang. Iso nasugsug pati bukon. Tadi ngamin masabsabunanan. Diyla paglaba sabon tigagatangan na nukwa. Hay, ala-ala, bayan nyo nanang. Taikan kayo iti sabon, kan shampoo yo. Ay, amangan no pati toothpaste kat awan. Ay talagang awan na. Asin ti pagtututpaste may. Nauma ako ni ti pasig nga asin. Asin lang arod ti masidsidan. Asin pailat pagtutpaste mi may. Ay, nauman to yung iwat ko iti puro na apgad araman. Nay, ananwam day ta nagdakkalakawayan pablain. Napunaw tayo sigud nga alkansyak. Isa mga ramidak manan iti sa balay. Manuturnong mo na ya. Ay, jakamaw. Basta adumutin Ang kurang pa dayay. Agur nung tapay iti adaw. Di ka pa'y lang arod ibang ko. Yagmaw ta siyak ti mapan mang ibang ko iti kwartata. Ay saan? May mayat no alkansya. Ta mabantayak anaimbag. Delikadaw iti bangkaw. Delikado nga. Kano mas safety ijay tabang ko ka nga road. Saanan? May mayat iti balay a pangidulinan ta iti kwartata. Ta mabantayan ta anaimbag. Tatang, naibagan ni nanang tiar aramidin nyo. Pudno aya nagtip-tipid kayo. Imutan nyo matkaroon ti bagiyaw. Saan lang may na makaawat di inayaw. Agin inutaklaan. Barayo boy nga min jay inayaw. Ti kayat na kat gatangan na amin na kayat na. Nga uray saan mo't akasapulan. Una, ngam agsida kayo mo't iti nasustansya Uwantaw. Inton makaurnong kami iti inayaw. Narigat nga min ti awan urnong na. Nang runan no kaste mapanan ti edad. Awanen ti rumbang ayurnungan nyo tabakit kan lakay kayon. Di da kayo mo't baybayan no bilang. Lalaka ti agsaw. Ngam narigat nga ramidain aldaw. Ha? Kasta ti kunayo ita. Ngaminto na datayon iti sitwasyon. Awan lat amukaon. Iso narigat ni Mang Namnama. Agyaman naglangan iti daytaan ay bagam anak kaw. Ngam tay nakunakaw. Awan kastay agsiguradaw. Iso masapaw nga agurnong kami iti inayaw. Papanam ket pananganay nakadasara kaon. Mangan kan tadabiit papanak. Mangan kapay sa karumwar. Ay, nabsugak pay. Mangan kan tanag dardarasak. Ay, sige, mapanakaon. Madlaw ang nabisinan kayo Ay, wana tanay. Kagap-gapo mi ijay garden. Nga mawampay na ima sa masidamot. Asin manan jay imparada ti amayo ijay lamisaan na pangidip-dipulan mi itin na poy. Anya? Uray ko mano palubusan nakagluto iti sida nga uray puro anateng laang. Ang kailalaan na mutala ka nateng. Isupay ka no ti mapaglakwan. Anya? Ay, nalabos mo't ni tatang no kasta. Ay talaga, iso pasensya kan kanayo na kung may makipangan dito'y balayo anak ko. Dito'y balayo mo nga hindi kasit kan dita balay. Dagiti babalay ti kakabsat mo ka medyo adayo basit dito'y. Ala-ala, sana problema day tananang. Ay, ayaban yung kit di pa ni tatang tamangan mo dito'y. Di na kaya ti makipangpanganday jay. Nangato ti pride na. Amoy yung mutin ti ugali di amayaw. Na pride. Yawidan nyo iti sidaan na nanang. Ay, sana, tagungat. Kan, di na kaya ta makipanganak iti sabali. Ungtanak. Nalabos mo't ni tatang. Imutan na mo't ti bagbagina. Ay, sana na nasayatikas di nga aramidon na nanang. Ay, mauma ka mang bagbaga. Saan matadumngag kanyak? Kan mamin abagaan yaw nga mawamadangdanggan na. Natangkin lata ti ulo na. Wanay, saan ta amangan itang agsapa? Nay, apay ngay. Isupay, ti kanantangan na paoy. Kanantantaw no pangaldawain. Kaya saan tang tumanay na mangrabi ay. Agdayit ta. Anya,
Ay, unay mata pa ng parparigat mo kada taon, pablaing. Maulsar ti tao, iti kasta nga ramid mo. Saan mataas si kati agdayay? Luata. Ay, ala, tarumwarak nga rudbiit. Papanamanay. Apaya basta tsimpo ti panangan, rumwar ka. Papanamaya. Awan, inaklag pa angin di tarwar. Sige, mabitak lang. Dahil pati masidananan. Mangan kaya na imbag, di kaya bisbisin. Ay talaga mga anak-anak ko, tadyak kaya tagsakit. Maulsar ti tao itararamidan dya mayaw. Mabagbagtit sa ngaminang. Talagang agsakit kayo, ano di kay mangan. Ibagayo ka ni tatang, tao may matmangan di ti balayoy. Ay na, di na kaya, Taldo. Mangyawid kayo tungarod iti masida, tapno adda sidaan nyo. Kan mangala kayo iti bagas. Adaya, ay alamang nga rodan ako. Katagyaman ako na Nay, ayan tay masida ngayon sangpot ko ngay. Tay intad ni Aldo nga naktalakay. Dahil bukal abangaws kan karnay. Wen, adapay laok na abagas dayjay. Ay, inla ko kon. Aniya? Apay ngay ka intad dyan naktaday si Danta. Unay kamot na nalaklakayan. Isupay ti kwarta mapaglakwan baka may ngamin ni kumparik itay nakita na. Idi imbagak alakaw ay ginatang na matadagaos. Sa nabalay, ta inayon ko iti urnong tanay jay bakay. Oy, Pableng! Pableng, agring ka man! Rineing nakaday, wanay. Wanata, mabangbangunggot kan sa amay. Naiturog mo dito'y papag. Ay na, agyaman bakal. Agyaman tariniing nak. Apayaya, anyat na itagtagainap mo. Dandani mabangungot aksan. Gistay ipankon bakait. Apayaya. Nailungunak ka naon. Katumay tayabak kanon iti tangatang. Dandani ak sumangpet iti langit ay ni diriniing nak. Ay na, naimbag tariniing nak bakait. Aniya? Hindi nga minrabi ay. Natagtagainip ka ang makabulan la kanon ti panagbiag ko dito'y lubaw. Ang jack-in kan kanon na niya tagtagainip ka. Hindi kwan, kasjay mo't tinay tagtagainip ko itay. Anya? Ay kat, agkararag ka ngamin, sakbay maturog ka. Tapno saan nakasta ti may tagtagainap mo. Agpayson samod na niya bakal. Umadanin sabot nga agpayson ti apit kaw. Tila ibagbagam mo. Nanta mapanak man ni Giselita. Adaramitag. Wanay, di ka pa'y maturaw sa tulungan nak ngagbilang. Ne, anyat bilangan ta. Tay urnong ko akwarta Mabit lang, ta irwar ko tay karton anangit kakiti kwarta. Nay, apay binatak mo na ayatay alkansyam. Wine, inkabil ko nito karton ti kwartata. Ay, kita man ay, nagadaw. Na, ado mga agpayson. Ay na, adasag sa sangagasawt. 5 gasawt kan sagsasanga 1,000 pesos. Wala. Nalaeng ang gurnong to'y asawam bakay. Iso aswertem takas kanyak tinagbalin nga asawam. Intangarod ibang kuday Delikado no dito'y latan balay ti pangidulduli nam iti dayta. Ay isaanan, usarin ta dayta oy. Igatang tay ti kasapulan ta. Ay na, nagsaya atin ngay. Kasta kumapay la eday di nagganas kuma. Why? Manula atawa na inti pa nagbiag ta dito lubaw. Iso nga enjoyin tan ti agbiag. Husto pa ila ta trabaho. Aginanatakit na inta nakapsot tan. Wen nga rod mabambanog ako ngagtrab-trabaho iti daga. Inal daw mabanog ta. Ngam asin mo ti masidsida. Awang ganas na. Iduldulin mo mga minti pagbambanugan ta. Saan itan ta nakaurnong tan?
Padasin ta magtagbiag akas ladon ken dunya Mapantay ti lugar akayat ta apapanan. Ta damot kwartata nga aramaten ta. Kanen ta amay na akayat ta akanan. Gumatang ta tinapintas akagawaan ta ken nadumapay. Nalangarod lakay. Ay na, maragsakan akman iti dayta nga imbagam. Kastaban ti kayat ko ken ka pableng. Ne, aldaw mo't gaya man. Happy anniversary, Juaning Bakit. I love you. Mwah. Ne, itaman pa, malagip mo ti anniversarita. Ay, maliplipatak pa'y ki, dinday tatanabayagan adita sinilibraran. Silibraran ta itan, tadan kwartata bakit. Ah, Agpasken ta diti balay. Ta gumatang ta iti lechon, dakkel a cake, ken nagluto ta iti daduma paya sagana. ay na, sayang samot ti kwarta, lakay. Intalamangan ijay plasan, isupay ti matipid ta. Ay na, may amon na ita tipid-tipid. Tadang arudon kwartata. Anya? Ngala, ingagdiramusan ta mamigatan. Nagluto ak iti karnay. Karnay ti pamigatan ta. Ta kalpasan na. Inta gumatang iti mailuto asagana baka Ay na, nagdakkel mo't alitsyon day tatang. Wine, agpapas tayo amangan iti kasta ita. Kakaesuna nga na maigatang. Kanuray di cake. Nagdakkel di ginatang siyo tatang. Uwan, atap no makawaras. Oh, noon ay dasar amin ang makanan. Mangan tayawn, tanay mabisin tayawn. Aldawan. Ay pableng, husto daytan. Nagadulang arod tikinan mo itayan alitson kan cake. Sa itamang mangan ka manan. Ay, ipapas ko ti mangan. Itakla makaraman-manan iti kastoy. Na, di mo biglaan Intun bigat manan Amangan numaikawat at tiyan mo. Tapuro asin saan ti kargana. Di mo man sang kaulit na ita. Napalabas na itan. Sa bali itan, bakay. Waring, agring ka man. Apay ay alakay. Ay, nasakit unay ti tiyan ko. Maululawak. Nasakit ti tel-tel ko. Urat ti ulog. Apayan ngay. Ay, makagas. Kaputi. Nakaro sakit ti tiyan ko. Nanay ko Anya? sakit. Kasalaw. Kabaalam ka di pa. Iwan no saanan. Ano saan itarayda ka ni hospital? Ay, di ako nagkabalan. Awagam na iti anak na. Itarin ako na sa ospital. Tatang, nangyayumot ti imbaga ti doktor. No anya, dagiti sakit yun. Juan Brenda, nangagaw. Apay ngay akas tiyay. Nagadumot gaya man ti sakit mo lakay. At da sakit mo iti dalam. Diabetic ka. Ado ka no pa iti bato iti kidney. Kan adda pa'y gallstone mo. Ayawanan. Naurnungan ti bataw di tatyam mo. Tatang, gapuday ta iti naapgad nga impapaunagyo idi. Kan high blood ka pa'y gayam. Adun ti maiparit nga ipaunagyo ita, tatang. Iso apilyin nyo, dagiti ipapaunagyo. Tapno saan ako maro ti sakit yo. Mangan kan lakay. Adto ti kanam. Anya, ba't dahi tayo itid makanak ngay? Nagbasit mait. Kan anya ta sidak. Puraw anatang. Ayan ti karingay. Naganumat ti karne, Jeref. Bawal ti karni kan. Kan saan nga amin a fish kat mabalin kan ka. Dama la bawal a fish kan ka. Anya. Pati asukar madikan kan. Amin anasamit bawal. Ay,
Masapula puro natural ang makanti ipaunag mo. Unay matan ti kastaw. No kaano ang makagatang tan iti kayat takanan. Ano mo ting kahayaman ti may parit. Kasano ma-enjoy ko ti kwartata ngayon no kastaw. Pagagas mo malaang ati urnong mga kwarta. Bambanong. Nagtangkan to mga minti ulom iday. Anya ngay, gapoy tinalabos na pa nagtip-tipid mo na daan ka ni ti sakit. At dapay gayam ulcer mo. Agasam nga day tang agasam. Nagadaw ti magatang nga agas mo. Pasensyakan bakit? Naimbaglaki din na tanapa na nakipangpangan ide babalay dagiti anak ta. Iso ka day atong galpanangan iday kat rumrumwar ka bakit? Wan, tajak maanusan tar aramidam. Iso nga imbirok ko tibuksit ko. Ay, sorry bakit? Manyangay di si kamo lataglak kami ti kasta nga aramid mo. Gunggunam kunak kumangam saan man laangan. Takaasi kamo talaklakayan. Papanam ko naing. Di taman balay ti karo balakay. Agdibo kano ti balasang nga anak da. Nagpartida kano iti baka kan baboy. Adan sapay kano kalding. Anya, nagimasay. Ay, talaga na imas. Ngambawal kan kalakay. Iso di ka umayan. Tamangan no masulisog ka mangan iti may parita kanam. Ibalkutan nakto nga ron Ay saanan? Inton kumaro ti sakit mo, ospital manan. May bus ti kwarta iti ka o ospital mo. Nagadulang nga rudan ti aga sa magatgatang. Aywan adalinutok anatag, iso ti sidaam. Kan basit lang ay naputi ka nama, kagudwat ta sa laang. Unay, mati pa ng parparigat mo kanya kung bakit. Tanyat kayat mo, may daras ti ipapatay mo. Wano, agbyag ka pa itinapaot. Agpili ka. Siyempre, agbyag pa itinapaot No kasta nga raw, di kag sukir-sukir. Di mo ka na, nagitibawal kan ka. Sige, mapana kaun. Inanusak tinag-diet tapno saan ako maro ti sakit ko. Manwa bulan, akasta tinaramid ko. Aging nga inot ang nagsubli ti pigsak. Katita, mabalin kon timangan kadagiti maiparit, ngam sa gabas sitlangan. Sana nakasiti sigod nga awan limitasyon na. Kat timat urnong kwa kwarta, naibusan ta iso tingkat gatang mi iti agas ko. Kataging gay tagag-agas aklata. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Ngam kitdi sana kamapukawan ni tinamnama, tamok nga gimbagak tumetlaeng, babaan ti tulong ti Diyos kanyak. Alakastan, tuy kabsat manugayim mo, pabling. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritan ti may sakab sa tuwanagayam, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose, para iti script, kan para iti drama, ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina, kada tayo amin. Manang Biyanan! Hello papagayam, naimbag nga oras yo amin. Syakmanan ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Surat ni pagayam tayo alenlen saan na pudpud no anagan, tintay drama kanibasa. Ngam sakbay na kablawan tay pay da Ma'am Marie Maylan, Love Hurts, Nenita Forok, kani Melanie Jabarata. Kastoy man ti surat ni pagayam Lenlen. Dear manang biyanang, adamat kayat ko pay drama kan ka. Napasamak da ito'y idibalasang kami pay iti kasinsin ko anemia. Sana pudpudno anagan. May sentro nga ti istoryak kan kuana. Aday di na boyfriend na kat nagnaed, iti sumagmamanungal daw, iti balayda. Ngam kalpasan day ta, pimanaw kat sana na nagpakpakita. Rugyak ti agsalaysay. Kinlay, kuyugon na, ma'am. Ijay. Di balay da kasinsin mo, Mia,
Mapankagara man niya. Ha? Kaya una ha? Amo mo na bayagan na kursunada dyan kasinsimaw. Ay na, agpakuyog ka pailaan. Kabailam day ta. Wala na ta. Kung mabita lang. Ang mga nuabugan na manan nakaslaman na ako. Napipiano da ka, takabain na ka. Ala, mabiit lang nga ron, andi. Itulog ka lang igi paraangan da Ha? Pumanawak matla adagos, ta ituloy ko tilablaba Biya, adda ni Anday, pasyaron nakakanaw. Pagawid niyo, nanang. Apay nga, ikat awan mo't aramide manakaw. Kun awan mo't papanam sana ya. Basta pagawidan yun. Amo na nga adan asawak, armanak pailaang. Asawa nga ibagbagam mo't. Balasang ka anak kaw. Awan asawam. Tanabayagan a pinanawan na ka ni Roberto. Hanak nga pinanawan, nanang. Subli anak tumatlaang ni Roberto. Napan lang nagbakasyon. In promise na nga ikasarnak ni Roberto. Ay, anak kaw. Iso nga papanawon nyo man da diyang Andy. Ibagayo man nga di balasang ti Arman na. Sikan at imangibaga. Kasarita Mia. Tadi matla pumanaw dayjay. No saan asikat makisarita kan kuana. Malan, ingka kasarita na nakaw. Kasano ko mga adda asawam ka, balasang ka Mia? Adda nga rod asawak ni Roberto. Aw, nabayagan na pinanawan na ka. Sa mong asawa dayjay. Tadi kami nagkasar. Ang mga no dahil kasar na sa balay. Siyak lang tayo ayatan ni Roberto. Aw, Iso nga hang kaman nga agsasawi ti kasta. Padak sa madya asawak nga. ha? Sardangan nakon nga paspasyaran ande. Tawan pag-asam kanyak. Diawan asawa na ti Sir Patam. Han nga siyak nga si aasawa. Apay nga ipilit mo tibag, imayan no di nakakayatan day. Nagado, babalasang di ti lugar tayo. Ngam, day jay pay ami at tinapilim. Kaya iso nga rin mo ti ay tatang. Nabayagan na crush ko ni Mia. Di nakakarod kayat. Kaya nak, JX na ngamin ti pagrasrason na. Ibagbaga na nga da asawa na kaawam mat. Kay, anyat amam. Ang mga no na panla nagtrabaho iti sa bali a lugar. Kaya na mga no ada komunikasyon da adwa. Oha, awan. Imbaga tinana kanyak, amanipod pimanaw jagnagan iti Robertaw. Kaya saanin ang nagparparik na apulaos nga oray tiksla ko ma. Anya, Iso nga anusang arman ni Mia. Tapat siya nga klunan naktuloy jay. Mangantayo nanang. Nakagawa akon. Anyat linutom amasida, anak kaw. Paksiw nga bangus. Diya paborito ni Roberto dato. Apay nga rod atan lumanen ta plato dito ilamisaan nga ay. Kat dudwa tamot dito balay. Kat plato ni Roberto Anya, ay Mia anak ko aya. Madadadail santi ulom gapo iti dayjay a Robertaw. Hey, agtugaw kayo kit din. Hang kayo nga sumanaw ta. Mangantayon. Bye-bye anda ka di lang iti kayat kong aramiden. Han kayo mat nga mapapektaran iti aramidok. Ha? Sige, manganta nga rudo na nako. Ante, nasaysaya at siguro no ipacheck up yun ni Insan Mia iti doktor. Takas la saanan anormal jar aramiden na. Wen nga rodlin lain ka anakan. Ipakita yu iti psychiatrist, ante. Naimbag ano kayat na. Kayat na? Basta ay aywan yung ante. Sig ay padasag ano kayat na balasang kaw. Psychiatrist nga. Apay anyat pagkitkitaan nyo kanyak, agbagtit. Ay inisaan anak ko. Ngam na sa isaya Handak man nga pagbalinan nga bagtit na nang. Limpyo tar aramidak. Awan matamo nga madi. Anya matikas tang aramidyo nga. Ay na anak ko, kasano mga amin kat nabayagan api manaw ni Roberto. Ngam panagriknam kat adapay la dito'y balay. Tatunggal manganta at dalat ta plato na nga uray awan mo't. Kano maturog ka,
At dalat tatay pungahan kan ulis na iti ka, ma'am. Kat, apay, bawal nga arami dante kasta. Anya nga kumatimadi. Nakayukit di tagpamintal. Madmad iti ugaliyo. Hang kayo nga makaawat. Mia, ipadawat mo dagito'y sapatos ni Roberto dito, yanak ka. Tawan metlat mangusar. Wano ila ko mo na isaw. Bye-bye anyo dayta. Usaran nanto no ag-awid. Ay na, di mo namnamaan ti panagawid na. Linipat na kanday siya, yanak ko. Haan nga rod. Kanayon kunto pa nga matagtagainap nga nag-awid dito eh. Idi kwan kat nagkasar kami kano. Anya? Ay, nagado dagito'y asapatos. Kan nanginan sapay dagitaw. Apay no ilakaw. Ta sigurado nga ado ti mangayat ka dagitaw. Yagyo malangan dagita. na- Baka ila ko yung pakit di. Nekat pangipanamon ngay. Idulen ko dya kwartok. Pati dagito'y sinilas na. Idulen ko. Tapno adda usaran na no ag-awid ito'y. Anya? Insan Mia, adda ipapaitid ni Andikan ka. Ha? Ni, anya data nga insan? Chocolate kan bang banglaw. Amo na kanu ngamin adi mo awatan. No iso timangtid kan ka. Iso asyak kanun at timangtid kan ka. Jakpagan ano data? Bagi mo na insan? Anya, ala para kan ka nga rod. At dapay nga rod nagan mo dito'y nangikan na. Sinuratan na iti pentel pen. Tumia. Kunana. Jak awatan data. Ta sigurado nga agunget di asawak no maamuan na nga ag-awawatak iti regalo ti sabale. Ay, apay ay akanayon mo abalik sanday ta asawa. Katawan mo't asawa minsan. Ada! Napanla ang nagtrabaho iti sa bali nga lugar. Tapno makaurnong iti pagkasaran me. Kat adda nga rod komunikasyon niya. Agte-text wano mawawag. Saan atabise? Kan madadalmat nga men dya cellphone na idi. Baka nadadaalan ay sungahan nga makatawag. Anya. Aywan gayam insan. Kasar ni Puldo ita. Inta makisala no rabi eh. Kayat mo? Da kayo ata babalasan kayo. Adayam at makisala nga ada asawa na. Baka agsilos dya asawak. Da kayo ata babalasan kayo. Kan baka sumangpot tadta ni Roberto. Huibis nga men tadtakat. Kuna na nga agawid idi iti huibis. Kat baka tadta nga huibis. Anya. Ay na insan. Mapantaki day. Dagasun ka no madamdama. Bareng adda maamamum abaro ijay. Kano agkinayat kayo. Di mayat. Jak nga rod umay. Saan ako nga balasan kunak lang nga roden. Bilay, ang tagsala. Si kamat anday. Awan pa'y latukar ag salatan. Urayon pa'y nga agpatukar da. Gustong to, ano ang data ni Giteng nga? Amangan ngamin na maunaan da. Si ka talaga. Ay, sayang. Dimot ngamin imay ni kasinsin ko amiya. Ta iso ko mati isalang. Huwag nga raw. Itay pala birbiro ka nga mawamay. Diyan mo makita. Ay na, di na kayat ti umay. Uray kasano ti pamay ak amang pilit kan ko na. Talaga di na kaya. Malasa na balay. Pada ka mga mangisandikin ko, na. Uray, tagkakaingas kayo, mate. Ala, napimpintas met ni insan ko Napintas kayo, adwa. Agdo matipintas yung linlain. Bala, umay kantay tagsala. Magagaran ako ngagsala. Bala, sumuro ka kanya ka. Umuna igiteng nga. Nya. Anya, uy, urayan na ka anday. Ay sus, naglokon. Napanan. Kaimbag nga oras mo linlain. Kuyugan naman, iji balay da insan mo amiya. Anya, ala, sapay adda na ira na apapanak ita, ande. Inak itad ti order ti customer ko iti online. Ay, kunak ano awang papanam. Sayang. Pakiitid mo man lang arog kang kwa na daytuyin, nay. Nay, anyaman daytan, ande. Regalo kanin sa mau. Tirno ang sandukin shorts. Nakita ngamin na mahilig iti tirno kay. Iso nga ingatanga man. Nungay di naman ang awatan. Kasla jay chocolate idi nga ipapaitad mo. Di na inawat.
Impadawat na kanyak. Iso akinan kun Kano di naman ang kaya di alam. Awan maproblema kanya, linlin. At least sana masayang. Taada ka para salo. Kat kasanon no di namanin awatan dayta. Kat itid namanin kanyak. Isublikan ka No itid na kang kadi alaan. Sika mangusarin linlen. Ay, hangko nga pagan ano data linlen. Isublim ka na Andy. Alaon nga minon, insan. Awan magdakas na, no agawat ka iti regalo. Ay, saan nga rod? Luyalak ngamin ka ni Roberto. Naawatak deta de, kaslalin ni putakon. Ay na, di ka mang namnama iti awan. Tanarigat ti mapaay, insan. Subli anak nga rod ni Roberto. Amok nga sorpresa anak to dayjay. Kanayon ngamin nga matagtagainap ko nga nagsubli. Insan. Isu nga ibagam kay ni Andy tasardengan nakon nga regregaloan. Tanong masurunak, puurak amin nga itad na kanya. Naimbag nga oras mao linlen. Ni, ande. Sumra ka anyaman ta imat mo. Para kinimiya akasinsin ko mananday ta. Kuma amu mula di na awatan. Iso asikan ti pang tedak, linlen. Ha? Ala, apay ngay arigalwan na. Awatam ko linlen. Nagpintas day tabag. Alam, para kang kadayta. Ande. Nasaba ko nga minimiya di dalang ka. Iso ko mapang tedak iti dayta. Hangam, pinagsasawan na kiding. Pinabainan na. Ay, anyan day di akasinsin ko. Iso nagdiretso ako na dito'y balayaw. Linlen. Sayang, pa'y no sana mausar day taoy. Awang mga miniinang ko apang tedak ko ma. Ay, katagihaman nga rod. Ande. Ay, mairamramanak pa yun arigregaluam. Nakapanimid ka man nandito'y abay titawa, Mia. Anyat pampanunuta manakaw. Oh, Mia! Nay, agsangit ka mo na nakaw. Kano nga ingata nga sumangpot ni Roberto. Ayanan nga abay nga hamatan nga agawid. Ay na anak ko, lipate mo ni Roberto. Tadi na kan pagan ano day dyan. Ay ayatan nak ni Roberto nanang. Saan apod no day ta? Tanupod nung ay ayatan na ka. Nabayag kuman asinubyan na ka. Ngam dandanin do atawan na pimanaw. Ngam saan nagparparik na apuluskan ka. Kanayon ko ngaron nga may tagtagainap. Nagsubli ka na ito'y balay. Tagtagainap laday ta, anak ko. Bunga la siguro ti kanayon apa nagpampanunot mo day ta. Nanang. Lipatom ki din anak ko. Nalabay, saan ani Roberto ti talaga para kan ka. Marik-rik na nga rod. At dalang iti asidag ni Roberto. Iso nga, masapak nga rumarno bigat. Inak man agra-round ijay taon. Tamar barang masabat ko ijay. Agyaman ak dito'y intad mo akay linline. Awan anyaman na antay. Sigay agawi da nga rudan. Niinsan mo amiya ti umawawag. Hello anak kaw. Ayan maun. Addakan di ta balay. Ay paumaya ko nanak kaw. Awana pa itabalay nanang. At dakit to'y taon. Kadwak ni Roberto. Ha? Roberta? Ay agtal na kamiya. Di nakrabakan iti kasta. Ay, agpaso to'y bagbagak. Nakitak ni Roberto ito'y taon. Nabayag mat gayaman nga anda ito'y. Ang nignegosyo gayam ito'y. Anya? Kahit? Iawit ko ni Roberto no madamdam ay tabalay. Sige, bye. Ay, jak amo no agpaiso di imbaga anak-anakan. Nagkita da kanukin ni Roberto iji plaza. Anya? Mamimis ka unay, Roberto. Apay nga hangkang ay may maijabalay me. Kuha, Mia. Itatanalpastan nga nangan, agawit ta ijabalay Ando pa'y lang nagijabadum ijay. Sana mabalin, Mia. Ha? Apay ngay?
Sorry no nagliba ka kan kay ti kalabas. Agam kinapudno na. Si igudan nga da pamilyak. Iso di kan sinublian iti balayaw. Anya? Nagapa kami lang iti asawa iti nagyanak iti balayaw iti sumagmamanong aldaw. Iso sorry wine. Anya? Isumatlagayam nga ang kakanak subsoble. Uwan Mia. Iso lipatin na ko man. Tanabayagan alinipat ka. Abay nga linoklo ko na ka, Roberto. Abay nga. Awanan ba na dyan nga, Roberto? Manluloko. Inururay ko iti mano nga taw-tawan. Hanak nga nagpaparam iti sa bale. Ninamnamak nga agsoble nga minalalilaw ng lagayam. Kunak tumit ngamin kan ka iti kalabas, alipatem unan ako. Rumwarak na nam. Naipapanam. Mabagtidak no dak iti balay nga agpampanunot. Iso nga rumwarak. Malangam di ka unay umadayo agawid ka matlada agaws. Wen, adalang mapangko ka sa rita. Lenlen. Alang huston insan, di ka nagsangit. Sana balay, tasaan laan ni Roberto ti lalaki. Ado dita. Awagam man nga ron ni Andy. Ha? Apay ni Ande. Basta awagam. Paumayam ito balayo, insan. Sige na. Talaga nga umayday jay dito. Taawan trabaho na ita, Mia. Undaway siguro paikit din Sige nga ron taurayak. Nagsakit nga talaga ti barukong ko. Nuam mo kumagayam nga ada asawa ni Roberto. Hinaklon ko kumaidin ni Andy. Iso nga gusto no umay tada ibagakan niya na. Aklon na kuntayat na. Kayat mo matlang ni Andy nga para kanya kinsan. Ay ikwa. Nasingpatmat ni Andy. Nagagat pa nga baro. Iso nga haan nga naringat nga ayatan. Nay! Dakaon! Nay! Ada ka magayam dito, Mia? Andy! Nay? Naibag tayo ka. Ay natataka lang manan nga makita. Gimo po ka unayan. Apay nga nagsangsangit ka? Inalilaw ni Roberto. Isong aklonan ka, Andy. Si kagayam sa nga talaga ti Destiny. I love you too, Andy. Kwa! Kasanungik eh. Adamo na kinawatan ni ka ni Linlin ngayon sa mount. Wen insan, nabayagan nga da nagkinaawatan may. Kat pagsasaritaan mi inton bigat ti kalay sa may. Apay nga katsakmate mo na ngayon naram mo, Andy. Apay nga kasta. Pasensya ka na. Ngayon na ibawin ka ni Linlin, ti sigod na panagayak ko kang ka. Iso nga suray. Apay nga kastoy. Talaga ka di nga gasat ko ti mapapaay. Apay nga Kasta unay nagsangit ti kasinsin ko, idinamwan na ada kamin ken ni Ande manang biyanang. Nagkasar kami nga rod ken ni Ande kat kabayatan ti panaglabas ti aldaw, iniinot metla na aklon ni Mia ti gasat na. Kat ita, adan 5 nga anak may ken ni Ande, kat nagtalinaad ti kinasingpet na nga asawa ken ama dagiti 5 nga anak may. Nakiasawa mo ni Mia kat adamot 2 nga anak da. Alakastan to'y pagayam mo, Lenlen. Talaga nga awan makaibagawan no makaamoy ti agbalinaga sa titunggal maysa iti masakbayan. Adaw dagiti pasama kaditay namnamaan na dumteng. Alakit dawat ka asapay kuma. Tagnanayon ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Kastamutan ti pamilya ti kasinsin mo ani Mia. Bueno papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Lenlen. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. Ensorat wanenyor nos para iti script kan iti drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagngina
kada kayo. Amen. Manang Biyana! Kapadasan, wano pa kasaritaan ni Kabsat Soto, tintay ipatangatangay drama itangam sakbay na. Hello mampay kini Anastasia Eugenio, Bandi Santos, kani Joanna Maria Estela. Kastimanti ko na ni Kabsat Soto, dirma ng biyanang, at dalapinta sa nobyak, kat ipanpan nakkel kulaunay, tauray sana kagwapo, nakatumpong ak itinalapsat abalasang. Gapoy ti dayta, aggan atak amang ikasarkan kwa na, tamangan kunak no agawan ti sabalikan niya. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nagpintas ka talaga, Sarina. Saan ka maumuma amang mingming-mingnidan nakaamamo arupam? Ni Soto met, nubya naklang aruden, ngem kasla ka pa'y agar-arum kanya. Uray pa'y nga taagas sawat anton. Kaslar armen kan tulat ta. Ay ayatin ka ngamin na talaga. Ay ayatin ka met, Soto. Okay, kasano nga rodan? Dumanon kami? Sigurado ka? Nabiit ta pa yan nagayan ayata. Kat uray kayat ka ngaminan nga asawain. Ang mga numaagaw da kapalit sa balikan niyak. Ala nga rod, makaamo ka, Soto. Dumanon kayo nga rodan, no kasta ti kayat mo. Tatang, nanang, dumanon tayo. Asawa ko ni Sarina. Anya? Ay, nabiit kayo pala nagayan ayat, ikasarmaon. Ay, agpalabas ka pa imut ay, ti sumagmamano abulan, uno taway no isaw. Ay, ba't ngagbasa o soto anak ka? Baka lawas pa lang nga na nagkinaawatan niyaw. Agam-amo kayo pa yan ang bag. Amon niyaw, ti ugali ti tunggal maysa. Ay na, amo ko ti ugali ni Sarina. Na ulim a babae. Na emma, na singpet. Kasya, ti kayat ko a babae. Natal na. Sana kas kadag iti daduma di taawak wakirat. Tumaron tayon. Ay, anyat makunam lakay. Apay, makaas-asawa ka launa yun ay asutaw. Di mon malapdan. Basta kayat kong nga ikasar ni Sarina. Apay, anyat kinayat ginubiam ken kasutaw. Nakapimpintas nga may dilig itilangam. Anya mo't kasta pa nagsasao yung tatang. Gwapo ak mo daw. Why, ang napintas unay ginubiam. Kasya itilangan ni Rosana Roses, hindi kalaplapsatan na. Iso nga raw da kayat kun nga ikasar, taama nga numaagaw da pa'y kanyak, tatang. Kakaiso na akinayat nak, iso nga sawa akon. Nagpintas mo di asawaan ni insan ko, nanti? Nakajakpat ni insan Soto Wen nga rod Ay wen, dumanon kami taon, inton bigat. Ada pagluganan amapan ijay lugar tinobya na. Sumurot ka, bele. Ay, kayat ko, auntie. Tapno makitak man mo, ti lugar pa kay kamangan ni insan ko? Nala nga raw, agsagana ka. Tama sa patayaw nga agrubwat. Pumarbangon tayo kanaw. Tangay kayaten dagiti ubing tagsimpa. Palubusan tayo idan abalayan. Ay, wen, aabalayan. Aganat mo't nga may na mga sawa to'y anak main. Basta dayto ti unay ko, Soto, barok, Tangay kayat mo nga asawaan ti anak ko. Sikan ti makamukan kwa na. Sikan dakin kargo keng kwa na. Katsapay kuma, taya tamitag na nayon ni Sarina nga anak ko. Tapat patgek unay ni Sarina. Ikarik na. Jakto pal daangan ni Sarina iti sidong ko. Agbiag to akasla reyna. Siyak ti agtrabaho para iti pamilyak. Agtalina ito lang iti balay ni Sarina. May kagyaman ak nga ron no kasta barok. Kat no bilang di munton kayat tanak ko. Kat kayat mo na sinaan.
Isublim iti nasaya at kanya. Tas iaawat aklat takang kwana no bilang laeng. Jak isubli ni Sarina kada kayo nanang. Ay ayatek ti anak yaw. Ket ayatek pati ti mading nga ugali na. No, adaman bilang. Kawan na, kasta tinapudno nga gayat. Ayatem, ti si bubukal a kinatao ti tao nga ayatem. Nala, intay nga rod pagsasangwanan day tay naluto at taraon, abalayan. Ante, saan tay kadipay nga agawid? Rabiin. Umyan tayo kanon, tasapain tayo ti agawid no bigat. Nabartag mo nga may tay driver tayo. Anya? Ay, ala, nariga mga agpaiso. Ang mga noan niya ti mapasamak kada tayo no nabartag ti driver. Nagpintas ti lugar da sarinaan niya, ante. Naglawa pa ti paraangan da. Uwan nga raw. Mayat ti agis tambay dito'y paraangan da iti rabi nukas to'y asulag. Wen nga ron, ante. Uri awan silaw ta lagmet. Nagdakkel di bulan. Ha? Ante? Asino di nagkatawa iti napigsa? Nay, ay, jaka mo Ni abalayan sa amin. Ada siguro kinatawaan na. Kasla saan mo't abusis ti bakit jagat katawan ti? Unaw, ni Sarina. Nanala, aging ginaltil na sigaraw kan ni Sutaw. Sarina, anya ka niya talaga tikat katawaam. Gusto na. Itay pa ako manatawa ka. Di mo mo't nga ron ibaga tikat katawaam. Ay na, pasensya mo ti anak ko Soto talaga akastana no dumakkel ti bulan. Ha? Ada pangaruan ni Sarina? Kasta ka din, ano? Kasla kastan, sana bagtit na anak ko Tasag paminsan mo't lakas ta. Kan masapula bantayan, tanudad duma, tumaray arumwar. Anya? Jakman amo no may ranran na laeng wano anya. Katadakan ka no maupay kan ni Sarina. Adapay gundaway mong agbabawi, barok. Ay, saan na nang? Ikasar ko lang ta ni Sarina. Adakan ka dayta Basta bantayam nga rod anak ko Ulitak. Si Kanton, takin kargo kan kwa na taasawam ka nga rodan. Wala na. Ay, timarayan! Kamatam ni Sarina, asutaw! Wala na. Sarina! Mabit lang! Uray nak! Di ka tumaray! Sutaw, anyat napasama kidirabi Apay, akinamat mo ni Sarina. Ay, kwa? Agin-kinamat kami lang nanang. Gagangay iti agayan ayat Agin-nantil da nga kinamat. Ala. Agsagana kayo, ta nakarubatan ti driver yaw. Umuna kayon nga agawid, ta sumaruno kami to kani Sarina. Apay ngaya di kay nakikuyo ga nagawid kada abalayan, Sotaw. Kunak man nagawid kayo kan ni Sarina ije balayaw. Agawid kami to no sa alen na silag nanang. Ha? Ay, sa bagay. Wag. May mayat no pagkalma pa'y tanak ko. Ano kasto asalag ay talagang agbalin na hyper ni Sarina. Wala na. Kat no kas pangarigan tadi monton maanusan tanak ko. Isublim ko maana saya at kanyak wan. Taure kas tati anak ko napatigunay kanyak. Takakaiso ng anak ko ni Sarina. Kumustang tiriknam Sarina? Ala, apay akum kumustain nakngay. Kat sigud mo't amayat tiriknak. Agyamanak. Limpyo man na nakasarsarita to'y nobyak. Dita ka di pa'y agawid ijay lugar yo. Kunam agnaid ta ijay aging gati kasarta. Uy, Sarina. Agawid na nga rudan iti balay. Yam ammo ka karagiti kakabagyan may.
Bakit? Ada nadlaw mo, itagbali na manugang ta. Nadlaw nga. Ay, anyat kaya't mo asawan, lakay. Hindi na pantayo di manaw na di lugar na namitlaw na si putak nga agis-isam ngagmaymay sa. Anya, ke normal mo day ta iti tao. No adda malagip mau ang makapaisam, ket sana baliklikan ti panagisem mau sanaya. Wala hanggang sa balay di nadlaw ka ni Sarina. Sa balay di panag-isim na. Anya, Akin agtantanamitim painokwa. di lamad-madlaw mo alalakayan. Overthinking ka may. Adan sa matiltililing jagbali na manugang ka. Anya, agulay mo ka mamay. Tilay bagbagam. Lay, Na, the tricycle la si Mardang iti batog lakay. adan ti anak ta. Kadwanan ni tililing. Sarina ko na kuma. Kita pa nagsasaom. Tama nga no, anda makangigken ka. Kat maidanon pa'y kundi sarina. Kababain. Panang dadaal, iti agbali na manugang ta, ti kasta nga ibagbagam lakay. Nalalala, ingkakit sabtun idan. Tanay, nagadaw ti kargada. Unay kadaswertimon ka anakan. Nagpintas jagbali na nobyam. Nagpudaw pa'y. Ginayumam samad. Ah, nyangkel karinyo mo. Saan mo na? Jakto pa'y nagparigat ang nangaram ken kwa na. Oo, parpat siyam. Imposible mo't daytan Ado matarigat ni nagdalalam sakbayan na pasumbat mo. Amang ano pa'y kwarta tinagastos mo ken kwa na kanya. Sakbay ngay naklon na ka. Ay, saan mo ta, uncle? Basta labnak ni Sarina. Nainlab unay kanya. Ay na, nakapapal ka kaanakan. Kuma, adamit masapulak akas itinobiam. Napintas, napudaw, sexy, kin kaubingan na. Itikas na atawan nyo, uncle. Adayaw na makasarak kayo, itikas tinobya. Malaksid siguro, no? Ado ti kwartayaw, mapalbalin pa eh. Angam no kastang istambay kailang arudan, artek kayo pa eh. Ay, asino nga, ti mangayat ka na kayaw. Grabe ka mo't ngagsasaw, Soto. Gapo talaga tiyamba kay tinapintas sa nobya. Kunamot na sino kan ngagsasaw. Limastog kamutin kanakan. Nini, ay isan mo taangkan. Ibagbagak lang tagpaisaw. Ano ti mga apal kanyak Sarina? Apay ko na. Apay, Sutong. Wala, ta nakatumpungak ka na tinapintas anobya. Kat si kanay ta. Ay na, paraudak launay ken ka. Thank you nga rod ano kasta, Sutong. Uy, Sarina. Ay ayatin ka, nga oray anyapay ti kinataom. Isungag sagana ka. Tainton madamdama. Mapanta agis tambay iji paglaklakwan da iti barbecue. Ano ti tatawi jay kag? I-display ka man ano biyak. Sika ti kapintasan ditaw. Awan ti kaskan ka napintas ditaw. Nagngingisit dagiti babalasang ditaw. Manmano tinapo daw. No adaman, naasawaan na. Kasta aya? Iso nga short pant ka no madamdama niya. Kan agis sleeveless ka. Tay orela makasisirap ti pudaw mo. Ta paapalak man nagiti babaros akalugarak. Anya? Apaw, wala yun tasuot tinobiyam ka anakan. Puro nagkiting. Makasisirap ti kinapudaw na. Sana balay ta bagbagay na angkel. Wan nga raw. Ay no, nagswerte ka talaga kanakan. Makapaapal ka. Ay, saan lada kayo ti mapapal kanya angkel? Adu kayo. Kita nyo nga nagiti babaros ditaw. Nilatan Sarina tin nakaiturungan nagiti matada.
Wen nga raw. Apay, awan lat kabsat tanubya mon kanakan. Ay, awan angkal. Agmay-may sa nga anak ni Sarina. O sige angkal ha. Ta, mapan kami biit di ta store. Inak pagmeriendaan to'y nobya. Ay, bakay. Umay ka kanay. Bakay. Apay ayala ka. Umay ka. Apay. Kita ni Sarina. Ada ije poon ti kalamansay di ta arubayan. Kita amanay. Na. Dalawag nga makita di ta silang ita. Ha? Ala. Anyat kukuanan. Nakangatumay dagiti dua nga ima na. Santo. Ag tilay. Makita. Lihos tao di ko nak. Ada tililing na rin sa babae. Tangiwat mo. Mangag na kalakay. Masapaw lang makasarita sa anaimbag di anak ta bakit narigatan. Anya tililing mo't nga bagbagayo. Awan mo ta. Limpyo ni Sarina. Ay, limpyo siguro. Ano, basik tibulan, anak ka. Ay ngam no dakkel ti bulan, sumraw. Hindi pala anadlaw ko na takin ko na. Ngam nagul uli makaklay. Sumapol kan sa langan iti sa baling asawa, manakaw. Ay, saan na? Ay, ayatak ni Sarina. Diya kung makasapol iti kaskan ko na kapintas. Oray man pintas na amin na pintas, no kas jemad. Adaman kayang pangarwan na. Paagasak to tatang. Saan mo't anak araw? Maalapay na dya iti agas. Ay, saus. Soto, anak ka. Agpanunot ka na imbag, Tanariga, ti mailawan. Lay, papanam suto. Inak man makipurdiya, angkal. Isupay ti panangdanda kanyak. Ha? Ay, kitwan na kanakan. Kahit di nobyam ngay. Imbate medyo malayaw. Asinot kadwa na ngay. Awan agmay-may sa, ta rimwarmot dananang kantatang, angkal. Ayaw. Ay, hehe. Alang araw, kanakan. Mapankan. Tapnusan ka amaladaw. Naimbag nga oras mo, Sarina. Anyat masapul yu, tata. Siyak ni Karinyo, angkel nak ni Soto. Iswa di kagbabain kanyak wen. Ay wait, kayat mo ti kanan. Ha? Ay, katuwin tata. Adda awit ko. Sa nga bandihado. Wala, pastrakenak nga rudan. Ta iti uneg ti pagsaritaan ta. Sapay lang kumata di nakkuraan iti daytong ibagak Sarina. Sakbay nga ibagak dayta. Kayat ko pa'y nga ipakamo analawa ti dagak. Ngam ni Soto awan dagana. Adda 5 abakak, 20 akalding, 3 anuwang, ken 10 ababoy. Ha? Nagadon? Wen abay, adaya kasta ni Soto. Awan, saan ka ni? Awan nga rod. Adda atay baboy na ngam partyen mimut intun kasarmi. Akin, adda pa'y gayam lugan ko. Daan na lugan, ngem natibker pa'y. Pagserservis ko no mapanak agpalingki. Ay, baknang ka nga rod ano kasta? Medyo. Iso ano kaya tinak. Duwatan ton nga kinkukwa kanag disa ni kwak. Ala! Kaya't nakade, tata? Well, promise na love at first sight takin ka Sarina. I love you. Kasanun ngay ni Soto, no aklunen ka. Amangan no agunget. No kayat mo, agta
saraytan. Uwan Sikat makaamu, tata. Nabakbak ng kagayam ngam ni Soto. Aga-agaw nga ulit ang traidor. Awan mo't mading inararamid ko kankwana aping inagaw na tinobyak kanyak. Apay na lang. Malala, bayamaw. Di tati pakakitaan asaan na napudno ni Sarina ken ka. Sana ni Sarina ti pabasulan niyo. Jay ulit ang kukit niya. Amo na anobyak, inagaw na. Mala, bayamon. Sana bale, tasaan kayo pa yan nagkasar. Lipat mo ni Sarina. Ay, nasaya at may tentaray ni kabagis mo akarinyaw jay nobya ti anak tabakait. Akait, ayan ni Sutong ay. Aday ti silid na aglala daw, di pa'y nangan. Ala, bayam ta makailiw-liwag tumutla day jay. Naimbag ta di na ibaga asurutan na ni Sarina. Di na mo amaw ti pangsurutan na ken ko na. Tawan makaamaw no sa dino tinapananda ken ni kabagis ko. Kumusta kan insan? Saan ka na naliday? Kasto yun, san. Medyo naliday pa. Ngam saan una yun? Ay, wan insan. Si Mang Putmutun da angkel kan Sarina dito'y lugar tayo. Ne, ang tanang ka insan, ang mga numang riribok kamat. Saan nun, san? Hindi mo kasla kayat ko tagdangran. Saan itan? No kasta, naklon mo ti amin? Sana na nasakit tinakam mo? Saan nun, san? Siyak mo't lang ti marigatan no gurgurak lat taidan. Sa baybay akon kasinsin. Oh, sorry na. Itay kapay lang agkat-katawa. Anyat kat-katawa maya. Ay, apay ngaya kastaka. Adan samet pangarwem. Taman madlaw ko. Basta kabos. Kastaka. Ay, isublikan sa langan ka ni Soto. Anyati ko na! Ya, kunak, isublikan ka ni Soto. Agsinatan. Kasta gayam Kasta gayam! Ala, ang diretso ka ni Jibalay na Sotohan. Ni ka nagsub-sub lilitoy Sarina. Ay, sus! Anya dyan mauro-uram ngayon! Ay, sus, apa? Di balay ni Uncle Carinyo. Inuram ka nun ni Sarina. Anya! Apay ka no! Ay, diya ka mo nagapadan sa kano. Ay, kahit, ayan ni Uncle yung ay, nakaruwar ka day, di na balay na! Ay, hapa. Wanante, iso ti kadwa damang sabsab sa bitapoy. Ay, Naimbagatan na sabsaban na dagos. Diya la kusina tinarugyan na nauram. Ay nasuto ka na kan, pang-asim, umay mo sukunan ni Sarina Jibalay. Ha? Madyakon, tsak kayatan na siya babae. Di na kayat ti pumanaw. Umay mo sukunan barok, kitsure itinaramid ko, tsak amakas dyan na siya babae. Ano sa mangkal tayo taray mo nga raw? Madyakon ka na kan, kayat ko na sinaan. Ngam di naman kayat ti pumanaw iti balay. Kasta unay pa nagbabawi ti ulitig ko, ngam talaga adjakon nakibiyang kadakwada. Nadamag milatan na pimanaw ni Sarina asana nagpakada, kat nagawid kanon iti lugar da. Adamot pagsayaatan ti panangagaw ni Uncle ko iti nobyak kanya kidi. Tano sana napasamak dayjay, nalabit, ingkasar kulatan ni Sarina, kat jak amo, nanya ti sitwasyon mi ita, no bilang nagasawa kami. Nagaramak nga ron iti sabali, kat iso ti ingkasar ko. Kat ita adan duang anak mi, kat naragsak kami, asa nga pamilya. Alakastan, tuy gaya mo no kabsat mo, Soto.
Pagyamanan manan, tingkay panagdangag iti sa palya pa kasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kan para iti drama ti gayamyo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina ka na kayo amin. Manang Biyanan! Hello kada kayo amin at timanan tigayam yo amang kabkablaw kada kayo itinaragsak nga oras yo amin ngawan labas. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod kani pagayam tayo Felisan apudpud no nagan tintay patangatang ita. Ngamsakbay na hello mampay kini Jason Oracion ni Lucy Rivera and family di Tabanggar kani Ma'am Belinda Ramos. Kastimanti ko na ni pagayam Feli. Dear Manang Biyanang, nalakangag pungpungtot ti kabsat ko ani Zaldo sa napudpud no anagan. Basit ladi na magustuhan agungat adagos kat makiapa adagosan. Kanayon ko matabagbagaan tadyak kaya ta makiapa ti kabsat ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Ala ka kabsat, mangan kayo laeng. Di kay agbabain ha. Ado tinaluto ang makan. Uy, Mariluz, agpungga ka pa'y ado pa'y titaraon. Wen mare, happy birthday manen napsug akon. Namin adu akon anagpungga. ay ang dagiti anak mo nga nanganda ka din. Ay na, dagi jay daman agay ay ayam da. Nalpas dan anangan. Ay, nagariwawa kayo. Kita nyo mo basit ni. At nakaarubay o madisturbo. Ay sus, agunget man day takaaruba tayon mare. Apay, di mo inayaban aya. Inayabak mare, ngam di mat imay. Kas kayo tumot agraraman, kundi pa birthday. Bakbakitan kayon. Ngem, ang handa-handa kayo pa'y lang amin. Nariwawa kayo. Ay, una yan day talakay. Mangrugi man na sumanaon. Ay, ingka ituludan iti kanin na mare. Ay, manjak, narigat ti mapabainan anya. Amok tumatla di na awatan ti padigok. Taammo kon ti style day takaaruba tayong. Apay, hindi kayo pala agawit aya. Nunalpas kayon anangan, agawit kayon. Di kay aguumong di tang agmamarites. Chismosa kayo. Ay, wan, Tata Saldo. Agawid da inton madamdama. Agpalpada labaset. Ay na, agawid kamin mare. Saan abale, tanalpas kamin anangan kadagiti anak ko. Ay na, pasensya kayo na, Mare. Ay, ala kakabsat. Tangay adu pa'y titaraon, ag-take out kayon. Ada supot di talamisaan. Ay, grabe mat dayjay at Tata Saldo. Uray adu ti bisita, agsasaulat ta iti sana may parbeng. Aglablabas na dyan kay. Hinton kon inik ka kon ni. Ay, saan agparbeng ka, tapno di ka mailawan. Grabe ter aramidin na. Amo na a birthday party, sumanao. Saan mo arabi iti panagpasken ta? Aldaw may, yung magreklamo lang ta. Ala, bay amon. Narigat at tutupan ti kasken kwa na. Ta saan makaaw-awat day dya akaaruba. Nagitawanan ba'y nakaruba Nagalas ti aramid da. Dito ipay paraangak ti bagiwaraan da iti okis ti lamutan da. Ay na, ngumato man ti bipik no kastoy laeng. Isu nga ro daliklikam ti agpungtot ka bagay stop no saan ka ang high blood. Ta sino man ti saan am high blood iti kasta nga aramid da kita kaaruba ngay. Awan babayin da. Ala, bay amon. Saan aday ta ti pakadadaelan ti aldaw mau. Kanayon nga aramidan dati kasta. Ang jaklag tagtagari, ngem agruamdan. Paalada mon to'y sular mau. Tapno awan makastrek nga agiwara saldaw. Ay! Talaga paaladak to. Kapasuron da kita at tao. Amok, adagiti manan anak mo, tinagiwara iti ukis ti biskwit ita paraangak mila. Ha? Ay, ala, saan matanap na pandagiti anak ko ija arubayan niyo, Tata Saldo? Napanda! Asino ko mati agiwara ijay, no saan adagiti wel-wel nga anak mo. Tata? Madayta, inyag ko tinagukisan da iti biskwit kan candy. Sikat imang ibasura ka dagita. Isurum ngamin nga agibasura dagiti anak mo.
Lukon day Tata Saldo. Kinuwara na matan na gito'y basura dito'y ayan tirida. Apay, anya na jay bakit? Ni Tata Saldo pabasulan na dagiti anak taan nang iwara ka dagito'y ija arubayan na. Isong inyag na dito'y. Ne, apay, nakita na dagiti ubingan na pa ni jay? Ay, jakam mo Ngamsan mat arimrimor dagiti anak ta. Tain baga kadidan mapanidya paraangan ni Tata Saldo. Anyan day jay alakay? Ay, gaputan nakita na idian nagiwara dagiti ubing ta ijay. Isuda mo't ti pabasulan na. Ala, bilinim latan dagiti anak ta. Asaan da mapan iji paraangan na. Ni, si kamat gayam ta sarsarunwak, marimilan, nagkapwam. Ay, di taman istor mare. Napanak gimatang iti mantika. Ni, ala! Nalipatak matantay mantika aginatang ko dita istor, mare. Unay mat akabaw kon. Anyan, kating kasublian mare. Ayawanan, kumabawon to'y kumare, mare. Hoy! Di kayo man kumanatawa, lumabas dito paraanga. Ha? Asino ti katatawaan nyo? Siya! Ala, saan Tata Saldo? No lumabas kayo laeng. Di kayo kumanatawa dita. Nagalas ti alamid yun. Ala, agsina ta dito yan mare. Agawid akon. Inak mat subyin tay nalipatak aginatang ko ija istor, mare. Ala, mapantang. Papaya tunggal umayak dito'y balay mo kabagis kat agpupudot ka. Kasano kaya kat makapa-stress na kita ka aruba. Awang pa'y limpyo ka aruba. Sakit ti ulo ti ipapay da kanya. No apay nga nga da ka arubak dito'y. Awan mo't idi ka arubak. Mimita nagaduda. Ay kat kapilitan tanagatang dakit nga raw, dagiti sularda. Iso nagpatakder da iti babalay da. May maya ti awan ka aruba na. Tada peace of mind. Kat dito'y nga raw ti ayan ti balay mau di aganos ka. Suruam ko mati makibagay kadagiti ka aruba am kabagis. Isuda ti makibagay. Sino da kung maapakibagaya? Naglalaingan dan. Si kamat laang ti marigatan no ada gurguraem a tao kabagis. Kasanumat nga main. Basit la abanag pagungong tam. Kalaban mo amin nakarubam. When tanagalas ti ugali da. Awan perpekto a tao kabagis. Iso nga agkikinaawatan tayo kaday. Asino nga iti agtitinulaw no saan ada tayo matlang agkakaaruba. Ay na, niya kasapulan ti tulong ti ure asino. Ada pensyon ko paggatang ko iti kanek. Awan ti kasapulak iti sabali a tao. Iso nga ure awang karuba, okay lang. May mayat kit di pay Tana uli magtibiyag ko, no awan ti kita sakit ti ulo. Sa bahaling kami na talaga ti ugali da diya akabagis yun anang. Pati da kami akaanakan na, kagura na. Ala, awatan niyo latan ni Uncle Yo. Laklakayanan nga di pa lagbalbaliw. Manipod ubing kami, kasjayan ti ugali na. Inlaklakayan na tinagalas nga ugali na. Mala, di mon guraan di Uncle mo anak ko. Awatan tayo latan takas di ti ugali na. Bareng makaamiris tumatlaang. Los, kita ang tagpilay-pilay alumabas. Ha? Ni Tata Saldo, mat. Kaslag kakapsot. Madlaw ang marigata na magnamari. Damagan man no papanan na. Sikan mabutengak. Ay, Tata Saldo, papanan yaw. Kan apay ngagpilay-pilay kayo. Adan sama trik-rik na ang tibagiyo. Juan, masakita. Nasakit ti saka. Ti sikat ko, ti tiyan ko. Apay aya, anyat problema yo. Ay, no kayat yaw, tulungan da kayo. Madlaw nga minamarigatan kayo kat. Ay, nya kasapulan ti tulong ti ure asino. Jack kaya ti makautang kada kayo ang mamarites. Dita kayon? Ala, naggaya jellybean na apimanaw, mare. Huwan nga rod. Ay, una yan. Sabali talaga ti ugali day ta akaaruba tayo, Los. Kumusta, Ipag? Nay, payawan daw. Si Kamat Gayam. Ay, sumrag ka. Long time no si bayaw. Italaang man na nakaumay ka. Ay, wine, Ipag, fele.
Ta manipod na tayo dahil nilakay mo akabagis ka. Jak meten imay. Ta awan meten na di kabagis ko apas pasyarik nita oy. Ngam ita at darason iso ngay maya. Ket no mabalain makipagnaunak pa lang niti balay mo ipag. Tagbiro kak iti customer ko dita oy. Ha? Customer nga? Apay, ada business mo, bayaw? Ay, agbalbadi masadsak ipag. Agsingirak mo titibayan ko kas tangdan ko nga agmasads, ta narigat mo ti kas ta trabaho, makamannog. Ah, kasta aya. Kat, anyat pamayam nga eh. Agsursur ka? Wano, agayab ka iti customer dito'y balay. Oray agsursurak ipag, tapno makaadu ak iti customer. Ah, kat ala abayaw. Makaammo ka nga rod. Taraki matlatan ni Uncle Andoy nga ori lakayan na niya nanang. Wala, tanalaing mga min nga agdala. Ken, nadalos iti bagina. Un nga rod, kas labaro no agpurma. Sa bagay, gwapo man ta talaga ni Uncle Andoy nga ori lakayan. Wen, ta di ka ubingan na. Ado ti agkursonada ken kwa na. Tatalagaan na taer ni Uncle Yo. Ang apay nga yan naglaklakay abaraw nanang. Ay, day tatijak amaw anak ko. Hello, ganda. Agpamasahe ka. Ha? Ay, asino ka itayan? Siyak ni Andoy. Ipag ni Feli akalugaram. Agmasmasahe ak kabsat. Nalipatan na kaon? Ay, si katay kabsan tayo di bayaw ko at tinong. Ang mga no kaya't mo ti agpamasahe. Ay, talaga. Ay, sige. Sumre ka tamasahin man nga rod. Nabayagan nga birbiro kang itimang masahe kanya. Nagsakit, intero abagbagi. Ay, eksakto nga ron akapsat. Nakitkita ka din. Tsaka mo tinagan mo. Ay, kuwa. Saldo tinagan ko. Ngimuray salda ko namlatan. Ha? Ay, ala, salda. Siyak mat ni Andoy. Ala, rugyan ka nga rudan na masakyan. Salda. Nang ibigin kita, marami ang Himala! Apay, Marimila. Kitaam dyan na ungat akarubat Mayat ti aldaw na. Kumananta. Itala amang ngagkungag kanta day talakay. Ayawanan niya. Ang adda nangag ko ada magmila. Manipod mas masahin ni Tata Andoy abayaw ni Nana Feli. Nagbalin kanon anaragsak. Anya? Apay nga tangay? Agayat siguro akin ni Tata Andoy. Anya? No kayat mo Andoy, dito'y kan balay ko ngagnaed. Tamom lang aya, ang mga no da may bagbaga di kabagis ko kan ka. Gapo iti panagnaed mo iti balay na. Wan nga ron, salda. Kan ang mga no atapan na itinatao nga da nagkinaawatan mi kani ipagfele. Kagura ka din ganda ita. Ay, no kasta. Saan mo atay ni kabagis ko? Pulos mo't salda. Itaan niya agapungay mak. Ay na, bakit ngaminan ni Manang Feli? Oh, kasano, dito ikan balay ko, nga agnaed. Ay, kit mo na. Thank you nga ron no kaya't nakagbalin akabalay, saldaw. Basta jak kayat nga da makita akakuyo mo a babae. Itian niya agapaw. Pagpakawan mo ta. Awan hilig ko ka iti babae. Saldaw. Salda. Ay na nagmayat adenggen. Mayat ano kasta? Ay, Mila, Los, umay kayo di balay tag-party ag-birthday Ni? Ay, katpon na, Tata. Itaman pa'y nga agselebrar kayo iti birthday yo, tata? Si Kamet, ag-celebrar akmet ang jakla iyay ayab.
Kat naimbag man tagawis kayo itan. Wan tanaragragsak metlag no adu tayo amang celebrar iti kasangay ko. Hoy, Mayat nga ron, ano kasta tata? umay kayon to. Masapa kayo, tagpag-game sak tupay, sakbay ti panangan. Nanang, adat samat nagkinaawatan ng Uncle Andoy kan Uncle Saldo. Awan, dinamag ko ka ni uncle mo Andoy. Awan ka no. Apay nga rod ngagnana din niyo pala ni Uncle Saldo nga eh. Kat pinagnaed ka no nga rod ni uncle mo ijay. Simingput pa yan ni Uncle Saldo. Manipod kadkadwaran ni Uncle Andoy. Adan samot limod ang nagkinaawatan da. Ay, jakla mo anak ko. Adamot pagsayaatan na no bilang laeng nanang nga may simingput ni Uncle Saldo. Umanisem pa yun. Kin pasaray agpadigo pa yan iti masida. Nadlaw ko mat nga rod day ta anak ko. Ay, kas jay mo lagayam ti agas ti kinauyong na. Ti maadaan iti inspirasyon. Jowa mo't gayam ti solusyon na ita. Yes. Andoy, agbilbilang ka man iti kwartam. Uwan mag. Ang damat nornong konsika. Tangdan ko nagbadbadi massage. Talaga makaurnong ka, tadi ka matagas gastos dito'y balay ko. Libre mati panagnaed mo, kinti kanem. Uwan nga raw. Nagsimpit ka ngamin kanyak saldaw. Andoy, nabayagtan nga kapkabalay. Nga maging kaita, awan pa ilat first move mo. Ha? Anya first move ngay pagbagam salda. First move, imposible nga awan oray basit ariknam kanya. Awan ka di panagayat mo kanya. Tano siya, ada, dakan. Anya? Ay! Hoy, apay nga katawa ka. Ay, pasensyakan, salda. Yang apay kumahang agayata kiti padak nga. Ay, nagrigat ba't nga minin ayat ikas to. Anya ti kayat mo asawan. Nabayag ngayon limod ko na ito akinataok, friend. Iso adak na nga sa asawa. Tagpada ti kinataot ta. Ay, no kasta, bading ka matakas kanyak, Andoy. Awan. Iso ano binaliwam iti salda tinagan mo. Andoya. Kunamat kanyak. Diyak laing pagaruop. Ay, pumanaw ka nga rudan, Andoya. Sana dito'y balay ko ti pagyanam. No kasta, nagawidan niya Uncle Andoy, nanang? Wan Roy, agpadada ka no ka ni uncle mo asal daw. Ang pudno nga taaya ti imbaga ni Uncle Andoy kan ni Uncle Saldaw. Wan siguro Ta di pa'y laan nadlaw ko day takin ni bayaw. Medyo ba iyan nga gonggonay. Isu siguro asaan anang asawa. Takas jay tirik nana. Ay, awan man nga rudan, Umuyong man ang niyang Uncle Saldaw, nanang. Ha? Pag ko naamot nga Kat siyempre, awanan tayo inspirasyon na. Pimanawag. Bagbagan yun, di kita anak yun. Tadi daw may agiwara-wara dito yung arubayan ko. Day, kabages. Ang pungpungtot ka manan. Makapasuron da kita nga anak ti karuba. Di da mo bagbagan na giti anak da. Jay laag papaanaw at yung muda nga ramitin. Hay! May bladak man din. Maulawak. Ay sus! Di ka nga min agungat-ungat. Ta talaga ang umato ti presyon mo no kasta. Maditirik na. Maulawak. Kailan si makititel-tel kan ulog. Ay sus! Ipankalaang nga na di ospital ka bages. Ang yaman nak ititulong mo, kabagis. Awan anyaman na kabages. Asino kumapay ti agtinulong no saan adatang agkabages. Naimbag ta mild stroke la, hindi napasamak ka. Ay, un nga rod.
Kasanuak lang, ano dya akong makakunail. Ay, liklikam nga minta ka na yun nga agpungtot. Kabagis. Makapadakas kan ka ti kasta. Wan, namiris kong dayta. Kat sorry, aga po iti ugalik. Ikarigatang ti ang balbaliw. Ikarigatang ngay katenday ta nga ugalik. Uwan rumbang laeng kabagis. Tanaim-im nas matlaeng ti agbyag. No awan ka apam. No awan ka unget mo. Si kamat laeng ti marigata. No ada kaguram a tao. Saan aya? Pudno ti kunam. Awan husto aturog ko. Tapang panunutak dagiti kagurgura katattao. Ken basit ladyak magustuhan. Agunget akadagos. Makapadakas iti salon at ti kasta kabagis. Isong agbalbaliw kan. Tas si kamat laeng ti marigatan. No kasta ka. Wan, ikarigatang ti agbalbaliw kabagis. Pinaliiw ko ti kabsat ko no talaga takdaran na timbaga na ang agbalbaliwan. Kat kasi na natungpal na matdayta. Kat ita saan na nakasi ti sigod ti kapsat ko, tamo na matan ti makibagay kadagiti karuba na. Alakastan ti pagayam mo, Feli. Alagagayam di tamanan, tinagpatinggaan di sa balimanan na pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Inyornos para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you. Diyos dagina kada tayo amin.